Arimi a macani kaunti-ini ya Kirinyaga ni maikirie moko urimi wa macani na kwambiriria kuhimbiria urimi wa makondobia na makademia kumana na marihi ma igoto maria makoretwo makirihwo ni ruhonge rwa KTDA. Arimi aria mambiriirie kumunya macani maugite ithii nyingi cia macani kaunti-ini ino iranirire kuheana bonathi na ciringi 30 hari kilo, undu uria ucungiririe aingi ao kwaga mwihoko na urimi uyu. Muturona ni kamarakurwa ni mureonera riu munyo ni mumenye bura mugwika manjani macoke miaka yari na bau manjani macoke mbia miaka yari na bau tondu tuona tutiramenya twikuri na ni tukumakura no tukuthina mbere na kumakura tondu tutiramenya atiriri turorete ku. Makiria ni maugite thogoro-ini wa thi muno gukiringithanio na wira uria murimi arutaga angigakinya ni gutora macani make githimiro-ini. Kuna ciana thaa ici ciangatwa na ni cia cukuru ino itu ni turarigwa ni tumarutira mbia ku nicio icio ni mbona cio gunira ni gwira umire ya ciringi 30 tuturite ku sai tuturite tutuithetie bataraisa ese ni maraturetere ni tugunwa ni ndwi bau turi na turarigwa ni ndwi batugwitangaire mama turite matigite tondu migunda itu ni twakorogere na manjani iturarigwa atiriri tiringi ate ni tukinyako. Ukiri uguo ni morite thirikari kuingirira thina uyu kuna arimi aingi riu ni makwite ngoro kumana na kuno moko mahinda kwa mahinda ni kugwa marihi ma bonathi. Uraruta wira utuku na muthenya utue manjani kuma thaa 2 cia kiroko utware kiganda ngari yuke thaa 3 cia utuku ucune wira wa bure piu ni wira wa bure completely. Riu ni kiorona mugikitie migundani mingi ugu metho manjani ni twambiritie gukura tukuma tutwarite bau matukinyia riu tuthiete Arima na no tukumathina mbere na kumakura. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Ngugi wa Gatua.